Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, ya langkah yang paling utama, mari kita sama-sama memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang kaya lebih kitanya sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di entiti yang sangat mulianya. Selawat bertangkai salam kita curahkan kepada baginda mahkota syurga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak lelaki yang mukadimah langsung memasuki dalam acara taklim. Taklim ulun kepada Abu Sulatul Pimpinan Daya Darul Kamaliyah Masjid Raya Komala. Kata taklim ulun kepada Dewan Juri yang menilai saya dengan seadil-adil mungkin. Kata taklim ulun kepada tungku-tungku yang sumber urut atau yang sumber dalam. Dan kata dari ulun kepada santriwan dan santriwati yang hadir nibak malamnya. Hana lelem upaya mukadimah langsung memasuki dalam acara pidato saya yang berjudul kesabaran. Jina ulun kisah saboh kesabaran anu daya. Legedeyo anu daya tanuntut ilmu dan daya guna tak sabar. Dan legedeyo orang ada ekor dengan kure nagupoh legure atau betul legure. Legedeyo bek dan melawa dengan kure dan bek dawa dan gabak mak dan atau ya. Ni ada gabak ya badan si dia dia dengan tuum. Gubudah ya legedeyo dia poh kure dan dia ada kure. Dan legedeyo pun hana tak sabar. Dan legedeyo guna tak sabar orang ada dan menuntut ilmu. Menyahan tak sabar hoyan tajak tetap nata. Dia katanya di daerah pulang cik di rumah dia nak salah dua orang cik pengudut barang duduk ada cik barku ada. Yang lagi cik ulun buan yang anak ulun gure belum paling aja dah ubah straight dua lagi. Sebab nak gure ulun dia ubah apa mono. Yang karena nak gure ulun dia ulun tuan ubah apa mono. Dan luan nalun daba si hana lu daba dan nabi lu daba. Hanya lu datang kalian luan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Peserta barusan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi ibu bapa dia bina peluru untuk Soal yang pertama, sambungkan bait mantek berkopi. Fa'aka min usulihi qawaida tajma'u min funulihi fawaida samaitu bisulamil mulawaki qadihi sama'u anil mantiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah arju an yakuna khalisan liwajhil karim laisa khalisan wa an yakuna nafi'an lil mutadi bihi lan mutawalati yahtadi wan nazari mahtajalika amuli wa asuhu wa jaruri yurjali wa ma ila tasamurin
wa ma ila tasawwuril maaf wan nazaru mata dalika amuli wa asuhu wa daruri urjani wa ma ila tasawwuran li usil yad'a bi qawli syari'in fartawtahir wa ma litasdiqin bihi sudah bihujati yu'rafu 'inda al-muqallidin وهو على جسمين عن المفردة كلي أو جزئي حيث وجدا فمقيم اشتراك الكلي كأسد وأصول الجئي وأولا karibun au ba'idun kawasan salah itu wafatun aradun au wafas betul wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu anta syakukun takhallufu wal istiraku aslu taradufu walaktu iman dalahu afabaru awalu salah satu karu aku ma'asni ala wa amsu ma'akidah sawi fatimah suwaka kira mangga dulu tabuh di soal al-kullu hukmuna alal majmu'i ka kullu jaka laysa zawqu'i wa isma li kulli fadin hukima fa innahu kulliyatun kal'ulima wal hukmulil ba'di wadliya wal ma'rifatu hujaliyya alifu ala saladati musim adorat liyun walab liyun ulim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta barusan tampil tadi Reza Fahlevi, perwakilan kelas 2 Putra, alamat Desa Cotnuran. Selanjutnya kita